Dragi prijatelji, evo danas opet Milkos i ja kuhamo samo za vas. Danas pripremamo jedno veoma ukusno jelo, u pitanju je riba ovaj put, koja će se odlično slagati sa Milkosovim mliječnim proizvodima. U pitanju je stek tune sa mladim špinatom i mladim sirom. Pogledajte recepturu, nalazi se kod nas i pratite pripremu jela korak po korak. Tunu isjeći na debljinu od otprilike 2 cm, marinirati sa maslinovim uljem i začinima, ostaviti 10 minuta da upije marinadu. Polako prepržiti sa obje strane, pazeći da je ne prepečemo. Špinat očistiti i oprati pod mlazom hladne vode, staviti u proključalu vodu i kuhati tačno 1 minut. Zapamtite 1 minut. Izvaditi i preliti sa maslinovim uljem i isjeckanim bijelim lukom, posoliti, pobiberiti po želji, šeri paradajz prepržiti i preliti sa maslinovim uljem, mladi sir začiniti sa isjeckanim ruzmarinom i servirati uz špinat i tunu. Preliti sa zestom narendanom koricom od limuna i limunovim sokom. Prijatno i uživajte!